Tiprasa Luku Rok hai dal bidal pati Yakarwi IPFT ni Bana RomKha mangpli kasai phaikha tini obono sawik narika Montri Shukla Sorot Noatia tini Gondasora Division Pati IPFT ni bisingtino tini mohaike joining program naikol jagoi khaijakmani tini o jaga phaisok phaikha dal bidal pati Yakarwi Rok tini 71 family 159Voter hini sawik narika Montri Shukla Sorot Noatia No settlement camp total flight ini 71 family ini 159 voters total flight ini berapa IPFT ini banana berapa Yakarwi IPFT berapa join dekha officially sini orang parti IPFT ini Central Committee ने Vice President कसम MLA dan Sindhu Charan Jamatia, एक रक्षा Vice President sini कसम MLA, ex MLA प्रशांत देववर्मा, IPFT ने राजापुर Organization ने youth IPFT ने Central Committee General Secretary minus Sindhu Jamatia, और Division Committee ने President IPFT Chongmari Tripura, ADC Chairman, phaikha IPFT Central Committee ni FGS, sini Tiprasa Tripura, IWFT Division Committee ni President Secretary, Abo Haiklai Sumborakno Katal Baye, Iniwa IPFT ni langsung ni Pandawa Secretary Sambaika, Parada sini parti ni Bana Yakarwi, sini parti Operation Welcome Janogo, Haka Hambai Lamusogo. IPFT ni Naharmung Kaisana, Winnie High, Cheddar Dofa Dabi, Diz Dofa Dabi, Iris Dofa Dabi, Abahaya.